Patal fatu se whapoponga fo ile nei o Tala Fou le radio Samoa mai Ausetalia. O le sole ta waiona tura il whamsinonga seri e lua surona tausanga wa moria i le mata upu o manua ti ngai nai ma ave atu le whare mai se tamaititi i le mai au na whao lima iei le tangata le pe ona whita waina whao ngai se au penga i le whai tua le Northern Territory. Wa mai leo leo le tamaititi mai Tennant Creek, tu sa leo le tu i mātua Alice Springs, o le nawhina tu poina nei mata upo o le whita waina o le nei e lua surona tausanga sa whasua wā ma ia whao o di mai le tamaititi whao ngai se au penga. Papa ve atu tamaititi le wharamai o tamaiti Adelaide, o nei tu ngā manu angai pe o na whaamaunia mai e leo leo. O le ua mōria na pu eina leo leo ma mōria e le wha o manua tu ngā, ma o le so e tau na tūra i e le whaamasinonga whaalo toi whale i Alice Springs. O le a wha o ngai leo leo, ta i whau ua toleni whaapitoa mo le sa iria o se tasi po o nisi ua ono a awhia i le awhitele na sasawane le o ngā tutonu o sini i le vai aso taruai. E to orua na tangata ele ini mena no fuai po homeless o lo tau sa i dia pea talu mai nei whaalavelave ma le a whao ngā ai me to tia whao na po nei a leo leo ma le au sue sue e sa i dia i pe eisa soi fua ua mau mau me le nei afi a wasa whainga tā fo i le anga i te tonu o le au sue sue o na upupo lenga i le saunga le mu. Le a whaia whaatasi le sue sue nga mga anuenga mo le tuina i lalo o vaenga o le whale ua matua i whaale anga i nei le afi. Wa atuale to o whao tamaiti wanga iane i leo leo wha matala i o lato wau fianga i le whaalavelave sa ave sea mai eide to o tele o tangata e au mau i whale tua oi o le nofuanga lea na mu o na o le malu si tele o le afi. O se aso tā ua la le nei le suenga o na e whaisi whainga tā o lona whatinonga ma le maa ale ale o le turanga o iei le nofuanga. Pe toi titi afa miliona o tangata Australia o le ama use wha ama venga mo le tautongina o pili mori a o tau mawhai e le whainga malo e tari atu le whaatupla ia pea o le tau le eltise. O i lato umo o tangata mātutua Commonwealth Seniors e ia lato health card o le amaua leo o atu le lima se lautala Australia e fesoson ia lato pili mori e pe o na sauno e le minister o nanga lautele Amanda Rishworth. Olo iei vaenga o whatulanga le malo e fuanga iai le anga vaa o le tangata i nei wha maa venga ma e whetuna i lawa fua i lea wha i le tupe maua mo tangata taito tasi po se a inga foi. Ai mai le malo o fua fua le nei wha tatau e tatau no o atu le ruawhelua suruono ruawhelua surfitu o benefiti e le tusama le lima suru ruafe o tangata mātutua. E amata no whai o tālu sanga mo ia fsoswani i le masino iulai o le tausanga nei lava. Pe amale ono i tūlana whaatau tutu wai leo leo ma se tangata i reitu i saute i se sipo o sini i le pōna pōina ua wala wane la latu sosoani i se whalavelave i Prairie Road po le tālu swutasi. Wa maile 9 News e talitonu le wala au e whaatau se vevesia se ainga pe amale luaspulu leo leo na anga i atu iei lea no whanga e au fiei ma leo leo whaapitoa ma leo whainga ruenga le tāwale le whanamai. Toi titi tāre lima le wawea na le lafa to amae al tau mwhainga o le mata upu le ina ua kiki lalo e leo leo le whaitito o le whale ma pu e ina mai eise li e tolu suriva tau sanga le matua. Whai maile li poti na ave ese whire mu mai e leo leo le tangata e le nofua i le whale. Na mai sa iei fo ima sita mai ta isa iei te tonu le whale le temilea e le ini manuanga o li ipotia se i vanga nā tangata na pu e ina ma o lo whaia pea Yesu enga. Ma le tana muri ono iei li poti le so, whaatatau i se maunga mua lo o pai le temine i se vaenga o ngā ele Australia ua maua mai ata le satelite. Wha mai li poti mai le ala taiva o ata mai le satelite o lo maua le iei le maunga mulea ma vaia le lava o lo tawhea a ngā i le tu maunga o Mawson Peak i Heard Island. O le ata na maua i whaamaunga le satelite Europa i le vai aso taruai ma ua whairoi li poti le weather zone o whaamaunga ma le satelite wailoai o le maunga mū lea na vaia o pupunane i le sefuru valu masina taruai. O Mawson Peak e le tumutumu o le Heard Island tu sa le mare 5 kilomita i le tu i saute se sifo o Perth. O le motu leo Heard ma McDonald Island e o Territorio Australia i le vasa intia ma e whaatulanga o Antarctic Islands. O tala nara radio Samoa me Australia mo le nei fo yaso.